Genarang nugin makana Kanpur tes India rang bahai marke paithangka tes cricket mane tes match cricket umtai 147 বছর sikang umtai waispan ongya khono si rohoi chama taw wase khai phuno ka kono nugin mano आज India versus Bangladesh ni je second test series a jaga watimang phaijak 2 din dasa par watimang phaijang a jaga Rohit Sharma boni je 7 je technique me Bangladesh no duita test series ni bisingui duitan India no pairi paikha ke joto India team no pura congratulations ke unong Simon je India rok je Kanpur des India umesh na paiman kaisa region ka kaisa borok ni bagin umesh paithang India test series ebong Rohit Sharma phunugre ka cricket aggressive tamni hin bahai ke tam khaina umesh pura ba jaga pura phunugre ka a jaga Rohit Sharma Bangladesh ni khilabo wase pura tam khaina nuguin mangkhana Kanpur test Rohit Sharma nuguin chung chutan ban kisa man ma bola ni hechi ko Kanpur test kaisa over ba khate kaisa over phai a jaga no pura Rohit Sharma face asekin Rohit Sharma jab khaina from bola nya nang khata India versus Bangladesh je test series kuri a test India ra panya ni pura mar khatas nango tan bago hinba a test series number pa khabrang je WTC final 2025 sokoina a final sokoina belai no easy ongnai a samung no pura Rohit Sharma pura bani pura jaga pura ekdum aggressive effort roine pura samung no pura successful fil ke khaika Kanpur ni je test series no nugun je test match no nugun ni Rohit Sharma fans pura pesa wasul chungsiu obus nok sainman je Kanpur test match ongnan sakang India already bang chepogo hari pajak je Bangladesh no haipon je Kanpur test ta mo khonok sainman a jaga je wati phani match almost draw rok song match suspend rok song thangata 2 din da som da hing thakam 3 din ko je Rohit Sharma batting khainan ongkronya emon sakka phuni mar bipekha pura overs 8.22 run ke soi kata proti over tauk je test cricket wo kangman test cricket ni over wo chen song baitha kata Kanpur test je deforo asung marke khaibe Rohit Sharma ta sasidi pura mar nong khabo defono de5 tlang thaka de5 tlang Rohit Sharma Indian o match pai de pekata ke India paimani un jaga je khapano credit Rohit Sharma no mana nango mane Rohit Sharma fan do credit Rohit Sharma roi jong khatang India ro je Kanpur no test paimani je kuno jagman je captain nok je team ni kotor brok no je binche skang thangni samung phunuga no samun khaina umtu nok sainman umta haini o jaga Rohit Sharma umta haini khaikya jotoni bes kang Rohit Sharma je Kanpur test 11 ball watch test an khaibika o jaga bo strike rate man 200 saka ta India record khaibika o jaga je fastest 50 test ta fastest 100 te fastest 150 te fastest 250 o jaga India record khaibika o jaga Indian player kang maula ni Rohit Sharma Jaswal Gill Kohli Akashdeep borok jutno 100 plus strike rate memang thongi India no pura pairnani help khaikata Rohit Sharma o batting no nogoinai je India ni je ageni kasam head coach Ravi Shastri sim thai ka Rohit Sharma hebatai selfless thai player no kem thai batting no yakho Rohit Sharma team ni bagi je kun phan khaiman hini bo ab hain bagin bo Rohit Sharma special nang takpho emne o ko kobui Rohit Sharma team bagi je kun khaiman bani jin poncha action once ke bo team bagi uskur bunno bai ke tang umno much once tai a kong no tai amun amthai ken team sa Sunil Gavaskar bo amthai ka Rohit Sharma jab je Rohit Sharma je batting tai je bani captain amthai hina bo pura ekdom bahai nu gya khobo na chaja hum to chajang ni chutan chajang ni chain mano Rohit Sharma jaga bo asu marki case rom phun ka bo case rom phun man pore khate bowling rock je kangma borong pura fielding bo thas ke tongkha apor katai India ni fielding no bos asu kaham katai over pura wicket mangsi mani tongsi India rok haken India rok o match no pai thaka sad wicket o match no India rok pai thangka Rohit Sharma je Sakib Al Hasan ni case sama nok bahin khemno nok tolo comment kai sadi tai India ni yago tong 8 ta match ni bisingi 3 ta match pai India rok WTC ni final sogoina India rok ni je next test series match ongkha je New Zealand a jaga umthai ken jongwan so a jaga New Zealand no India rok kaham ken hariman kewan so go gnok ta man tolo comment khai ji tai like share subscribe obuto khanya tas tapok di